Zdravo! Nama profesionalcima moraju biti jasni pojmovi kojima baratamo. Ali važno je da budu jasni i vama kako biste razumeli kako funkcioniše osiguranje. Danas ćemo vam objasniti 3 pojma. Osiguranu sumu, sumu osiguranja i osigurani slučaj. Osigurani slučaj je događaj predviđen ugovorom o osiguranju. Na primjer, ukoliko ste osigurali stan od požara, požar je osigurani slučaj. U slučaju putnog osiguranja, osigurani slučaj je bolest ili povreda nastala tokom boravka u inostranstvu. Da li mešate osiguranu sumu i sumu osiguranja? Zvuče slično, ali nisu isto. Osigurana suma je iznos koji se isplaćuje korisniku osiguranja ukoliko nastane osigurani slučaj. Ona se isplaćuje kod životnog osiguranja kada istekne ugovor ili u slučaju smrti. Suma osiguranja je maksimalna obaveza koju osiguravajuća kuća isplaćuje u slučaju nastanka štete. Ona se isplaćuje kod osiguranja imovine i osiguranja od odgovornosti. Na primjer, ako ste osigurali domaćinstvo i desi se poplava, osiguravajuća kuća će vam isplatiti realan iznos za nastalu štetu, ali ne više od ugovorene sume osiguranja. To bi bilo sve za danas. Veliki pozdrav i ne zaboravite da se osigurate.